Halo. Halo. Mga bayo ta, RJ Bayo, narer fam. Hai. Ila phone ni pi. Boong sifang tu perang. Kadang mesti si ba tu ngumut benong ban. Kalau tak keblong gitu dan uni wen nimbat sih. Kembiang kita tang ba yo ilong kum itu iba ba mene pi. Itu rupanya ila domi kan. Thế long ngis tu mambang ila perang tang ba ila penik ki kentian bahas ngoi hap ta. Takada ada pi ai ki nambar lan ki briam ai de ki ba kham i biang ma. Hello. Ani meneti finga shu la jan jauh umat sisa. Atau justru ya, kalau pekat apa, dari kerannya kena bani Besongkai long ye biriam tu bersunat mana? Kalau ni biriam pasal kerangkai kumpul kan? Ngapat ngaku selai. Long poi perkat pat ba anda hak ni ka dapat ulang dah mulai. Lesi kedai jimbom su jimut tu kan. Adi syak kedai jimbom ka sunat tu mah. Babu ni ngana duk mensuai iru sila yang ni ka frangkol. Babu gede ke biang mah. Njo dah dian tu. Kalau pencak lapun na biang lah nang yor sim tu dan pekat ada si suka ngayo kol bak patna panakira mlelai ka syukuslai yo iwan kendroy pi ke nyamar gila batai ba ai number ma pi tamo judan lang haju utuk itri kamlang julele ra Tesa sipun keren opi mai ong gut ngoi era ong di nomor ba perang hi ma pi da di bolong tesa sipun kenduk lam sai ma lani phila pun wan pi sendiri ada. Ma, nomor mata pisah perang kelam api ta? Ada. Long pisah perang kelam api menta? Dari situ. Jawab lah situ. Kalau yang tu, cukup saya lagi. Bukan sudah, awal. Najut dah.